Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMDC Kamota Russian constituency ba Powell Soklet Ubolongru executive member Jong Khasi Hills Autonomous District Council lebu jengkli ka sorkar jela nomor ka jingbam pendam yaki hinrus pa anyo punyot lagi post badang sa thli hai government lower primary school haga jinga kran makilar thai ku buar kanyo tuk leber arajar phunriu ba Soklet lapen kan maru ya kani lapen pau hi do menteri ketenar puli puthi ka sorkar jela ba lakmen rumbui hawa jubab ke jengkli blawanra da urupet moment haga dorbar mang tingka ke bedang long menta usnam arajar phunriu ulang maka sorkar lari pendap no mardor ki pos ki bedang sa theli nomor babon ki samla ki dei ki bera pendap ki diploma in elementary education by the Meghalaya teachers eligibility test by the way ki jidan kam kana bakan omlong ke jing do nong yaki kena school Kadang sebagai kam school hi hakan di ka budget session ani ka darbar mang tika ka bedap ngili i haka question and reply haka ba u ba lakman remboi wari u menteri jaga tanah puli putih ulia tu ro ka jengkeli belawan ra ada u report memin ya ka jingdan ki post ki balak ani ki vacancy haki hakaliang jong kini kai LP school kamot haki government LP school u menteri tanah puli putih ulia tu ba kidan hadu ndrus pa anjo punyo teli ki post ki barang lain dan ni ka membuat ki nohikai ki badi bandan haki LP school ki badan haki district ki bapel na Eastern West Kasil district ki post ki balai ki dan arp kendai teli ka membuat ngidang duna nohikai haki LP school ke jongi sa arp kendai ngot te pila ban bedur ba arp kendai ngot kini kai kimdan haki lower primary school ki jongi kamu gejunan ka hadu arp kendai ngot te syai kata kalawai jongki kena school ki jongi mo menu marsipti pat ya kaji kai nak mentajuk ki yang alalap bagi don ki school ki badan hadu sispa arpo sispa lai kumut kena school ketaka lo LP school kini ka ki don tang arngot kini kai kumut kini kai kita sispa arpo sispa lai kumut tingkat men ketu kan de kepon nomor ba minister oleh jubab apa ka yinda wat kau anjo ke cela bagi don hadu endus pa anjo punyo teli ki post kau menketu kan dekapor, ya ke sorkar, ya kata education, bahkan belum lagi exam, pendap no ia kini ki post ki balai, habaro ki school government kusuk badan akan dikejelak ke jungi. Ini kita dan shibun bak samlah jungi ki belapas ya ke MTET exam mo, ki belapas ya ke MTET, ki belapas ya ke DLED mo, ka nom jok sera kalau ki belapas ke DLED, belapas ya ke MTET. Bapun kisam lagi bah lepas ikan ni. Terbalik baka sokar pat company kloy. Man thungno ye kini kai. Ki badan hai ni kilo apa school ke jungi khamtam akan root dak khamtam nam ka Eastern West Kasil district. Kemalong pingal ya kenduk cibun ki school don ki school ru ki ba akan dikatiyo ko radap ke school. Ka LP school government. Ka badan tangwe ni kai. Utau ni kai ulai atas fano ke school bakan ke school kan hap khang kamba lai teyo ye. Tanah kadau mapat wan ki pan ni kai ki ba le ini ka transfer anta ki don lu ki school ki ba kana school don tak shongot ini kai ki don armot don par ki school ma fi mene ki tan sis patam ki kana school ki ni kai pada ta armot tinggal ayo sngau ngala klinik ki officer jaga trak puli putih baka sokat la persyang mo na ki ki school ki badan kendiat ki kana school ki badan sifau khasangot ki badan armot ni kai lara no cekwi ki school ki khambur ki kena tinggal kau apa sorkar kata puli putih kan baik benar ayah kan ni kan persangkat bala man state no ia dikajeng penkerja ini kai dan dikajeng yang merge ki school ki badu nak school baki school kenang baki kena ke jungi nadu baki dang red kamtam e matale kadang ban senang senam mak layak kemba amrai kalau jeng school kenang baki ni kena ke jungi kinun du mo ikak ban agaji kai nam taki hap kena ke jungi nadu baki dak senang jo kesnam kini yo je kai ka biang kenang bala syari sekin dah ya du kin ka puli putih ke jika kan don lupa kita kan ngam haka jumut ke jumpa ke juki